السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعملوا صالحا، واعلموا أننا في شهر تتضاعف فيه أجر خير الأعمال، فهذه بعض الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يجتهد في فعلها. أولا، الصوم في هذه الأيام المباركة، والصوم واجب على المسلم إذا توفرت فيه الشروط التالية: أن يكون مسلما بالغا عاقلا صحيحا مقيما، وإذا كانت المرأة أن تكون طاهرا من دم الحيض والنفاس. قال النبي صلى الله عليه وسلم محاكيا عن ربه، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فمن أصبح صائما فلا يسخب ولا يساب، وإن قاتله أحد أو سابه فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرح بهما الصائم: إذا أفطر فرح لفطره، وإذا لقي الله يوم القيامة فرح بصومه. متفق عليه. فلا شك أن هذا الثواب الجزيل لا يكون لمن امتنع عن الطعام والشراب فقط، ولم يمتنع عما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أمته عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل
فليس لله حاجة من أن يدع طعامه وشرابه كما رواه البخاري. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniɗo handuɗo e yettede wiwɗo ka deftere muɗum senide mawnude mo golli ko moƴƴi ko hoore makko o gollani, mo bonni golle mum koye hoore makko yantata. en fof ko ka Allah woni ko ruttotoɗen ñande dargal. hiɗen seedo wonde o wiwɗo ka haala ɗo ko o ɗo woni allahu subhanahu wa ta'ala bajjo goto reweteɗo mo reweteɗo e gonga ala sina kañum. hiɗen seedano nelaɗo meɗen Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ko o nulaɗo Allah, ko o jiyaɗo Allah, na kanko woni Allah, kono ko o nulaɗo, ko o suɓaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude ɓiɓɓe adama ɓen fo. hiɗen seedanomo kadi o yettinno nelal ngal, o laaɓani mofteɗen reedu, o ɓangini, o laɓɓini, o rerɗini, o rentini. yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e yimɓe suudu makko ndu, juula e ɓeygure makko nden, wattida e maɓɓe, hisina en kisi e duumiɗo. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, jiyaɓe Allah moƴƴuɓe, en fof hulen allahu towuɗo on, hulen mo ka wirni ton e ka feeñi ton, hulen mo si en ka jama, hulen mo si tawi goto kala weddike feere, hulen mo ka galleji men e ka golleji meɗen, ka jikkuji men, ka dewe men Allah, hulen mo e alhaaliji men ɗin fof, hulugol mo ngol ko waɗugol ko yamiri kon waɗirano yaminiri noon, rento ko haɗi kon woɗɗito ɗum fes, eto kadi ha ɓeygure mum nden rento ɗum woɗɗito ɗum, laɓɓinanamo dewal ngal. gollen golleji moƴƴi dey, sabuna mo gollali golle moƴƴe ha o iwi ka aduna ɗo o heɓoyta galle moƴƴe. anden ni hiɗen ge nder lewru mawnundu, lewru moƴƴundu, lewru waɗandu barki. golleji moƴƴi ɗin joddiji mum ko sowindirteɗum cowalle. fewnu noon ka tono heɓotoɗo moƴƴi, yo njulajo on wakkilo ɗo moƴƴi. fewnu ka tawata a heɓa e hoore e koye 5, hoore e koye 10, itta 100 000 francs, so dago ɗum yeyitira ɗum 1 million, yeyitira ɗum 2 million, a wakkilo ɗon goysi ko fi aduna on tigi wakkiloto. ɗon goɗɗo wo jeejata on tigi, wala yusal yatimu alal bukai, al yatima jeejatake yo wullay tun fi hedde aduna nden. ɗon yimɓe ɓen no wakkili. awa ndu lewru ɗo moƴƴereji ɗin ɗi sowete cowalle joddi majje on. no jeeya e ɗin ɗon golleji ɗi tawata joddi mum sowete cowalle, ɗi julɗo on hani wakkilade e muɗum, wakkilade waɗa ɗi golla ɗi moƴƴi ɗo, no jeeya e muɗum horugol. korka kan si tawi ko neɗɗo helli faaɗo, ko o julɗo, ko o jon hakkil, ko o selluɗo, himo ko makko na o setejo, siko sonnajo e mo laaɓi e ƴiƴam fiilayeru, si ɗi sartiji ɗo timmi, korka kan horugol suuma e on, ɗum ɗon ko farilla, wona jeejo, wona yande. si on tigi heddoto ka nder hoggol islam, nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam o makani en fi hollugol en wonde ka korka no jogii ɓural moolanagal e fawtingal e hoore ɓure dewe luttuɗe ɗen. o filli wonde Allah subahanahu wa taala no daali ma no wi'i foppu no sella. Allah daali kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa huwa li. o wi golle ɓiɗɗo adama ko o gollata kon fof e dewe ko fi makko kanko jeeyi. ha heddi korka kan, Allah wi korka kan ɗon ko min tigi jeeyi, kan ɗon ko min jeeyi. ɗum ɗo ko idafatu ihtimami wa tashrif, wa illa fa kullu libadat lillahi subhanahu wa ta'ala. ɗon ɗo ko dambugal ka tentingol, no wireten noon awa julɓe on gelike, awa alaji en ko ɗum geli ɗon. alaji en no e nder julɓe ɓen kono hertingol kere
ko ɗum sina ɗum julde nden kadi ko Allah jeeyi hajju ngun ko Allah jeeyi zakka on ko Allah jeeyi ko alqur'ana jangete kon ko Allah jeeyi e ɗewe luttuɗe ɗen fof kono o tentini korka kan imma ko tawde kanko Allah tun e hooro ɗon andi si tawi hooro ɗon hino hoori yimɓe no sikka on tino hoori haray mo haari ko Allah tun andi o gasa ko sabu ɗum o hertini ka korka ɗo o wi ɗum ɗo ko min sabu na mo waɗi ɗum haray ko Allah tun o waɗani o wi min ko min yoɓata korka kan no anda julde men ko kanko yoɓata julde nde kanko yoɓata hajju kanko yoɓata zakka e ko lutti kon fof kono ɗum ɗo ko joddi feereri gasa ɗum ɗo enveloppe on ko enveloppe feerejo na sifaka ɗum a watte toon ɗum noon tumboyte o wi wassiyamu korka kan junna tun ko heedode korka heeda e hakkude aden e bakkatuji heeday mo e boneji heeday mo e lette heeday mo e tikkere Allah ko défense molanaɗo woni korka kan piiji boyi ko neɗɗo waɗata e bakkatuji e boneji so tawi o hoora simo hoori sa fewtinimoɗen on no accu min miɗo hoori accu ta bonanan korka an kam min miɗo hoori ay wonanimo défense si o hoorano no gasa ɗin piiji goɗɗi goo waɗayno ɗi o makkanko nelaɗo mo weeti tawi no hoori wota won sonkowo yo terto sonko e ñaande e yennidiro e piiro e hawre ɗin ɗon fof yo terto ko woni korka ko woɗagol ko rentagol ko hiɓitagol ko accugol korka ko accu ko ɗum waɗi haysi goɗɗo ɗaɓɓitima fiyoɓe yennidir provoquimo yennugol woni sappago mo an mi waɗay hunde kan ko ɗum woni wiide oɗo wona ko moƴƴi wonma wonande mo sappo ma wola an terto ɗon ma hay so ari woni hey ko an ala hakkil a feeti daari ko gerta daari no doginirta daari ya taƴitanmi daari an accu ɗon fanko ɓuuɗe o ɗaɓɓirima yon yennidir provoque kono anta tewto ko ɗum watta an wiyamo he min miɗo hoori an sina suumay woni kama min ko suumay woni ka anga min na mi yaltaɗo fi yennidiro ma piiro o taro en fotte makko en yaha joni mo ɓe hota kam to jaɓo ha yettagol si tawi a jaɓata a wiyama na hayya yetto a wakkili ka anga yettagol andi an atakata mo yettaki o atakata o wi mi wondiri o mo wonki an kin woni e jungo mum ɗum ko Allah on o wi ko hunduko horɗo luuɓata kon no wela Allah ɓuri ko angiri miski ko urata en ko tiiri miski ɓurdi urude ko ɗum urata en kon ko welata en ko o parfum no uuri o ɗo konto heɓuɗa o no wela en ha goɗɗo rewa feƴƴatuine no oɗo parfum ɗi kara buɓɓen tun iwata no wela en Allah subahana taala si hunde ko horɗo si neɓoyi woni ko alansara haray watti ukkade konko ukkotoɗo no wela Allah sabu dewal Allah ko sabu yiɗugol Allah ko sabu hulgol Allah ko ɗum waɗi si on tigui ñamali o yarali ko ittata ndin ko uuri ɗon kon ko luuɓi ɗon kon ɗum no weɗa Allah ha o wi kanko nelaɗo horuɗo no mari weltareji ɗiɗi sa'aji ɗiɗi o weltotoɗi ko sikke ala e mum si o taƴi o weltoray ko taƴi ko pellet si on tigui ɓannanama huntari e hino toori hino boyri hino e gosi hino ɗum ɗo hino ɗumɗa hara no wela on tigui kono Allah tagiri neɗɗo wawa malayika ko o teddi o ko o mawni o laami o laama o mari o mara si o welama haray mo faala ñamude ko ɗum nelaɗo ma kayno Allah dandan bone allahumma inni a'udhu bika min al-ju'i fa innahu bi'sa ad-daji'u Allah dandan heege no boni mo wondi e mum wondugol e heege no boni idan si horɗo huntike o weltoto ɗon goo ɗiɗi si o hawroyi e Allah ñande dargal o weeroyi ka Allahu on Allahu jonnimo joddi korka makko kan ɗum ɗo fof ko min tum
ɗon kadi o weltoto ñande darngal mo innama an a daɗi natugol yiite an kaka aljanna yata ha wallahi hare oɗo gañi ke faman zuhziha anin naari wa udkhila aljannata faqad faza mo woɗɗintinama yiite o nadama ka aljanna emba haray o mali ko ɗon malal hatti ɓay ko lutti kon ka adna ga malal no woodi goy ka adna ga no woodi ɓe tawata gurdam mum ko VIP ɓe anda ko wiyete heege ɓe anda ɗonka ɓe anda tampere ɓe anda sonja no woodi kono ko waɗi hay ɗum lewña ha feƴƴiti ko ɓay ñande go iway imma iwra gurdam ma iwra mayde jonno ko aljanna kañum ɗon ko khalidina fiha abada koɓe luttoɓe ton ha pooma radiyallahu anhum wa radu anhu allah weltani keɓe hande kadi ala konti mapo en he tawsi mi waɗi ɗum ɗo si allah ɗum hay tawsi tikkinta allah ɗum ala toon ala ko haɗa ɗum ɗo wattake jour réservé ala toon few ko kullu washrabu hani an ñaame yare ha ka faala ɗo bo ala ko watta ha goɗɗo fele inna ɗum wattake a ñaami ɗum ɗum ñamatake a yari ɗum ɗum yartake a daari ɗum ɗum daratake ɗum ala toon ka aljanna ko free ko a libre geru ko falɗa o ɗum no weeli allah naado en toon torki allah lutten toon kadi ha pooma oɗo hadis o wii oɗo hadis no selli ko imamul boukhari e imam muslim woni ko fillimo o wi kono sikki ala ɗi baraji mawnuɗi ɗo ndi joddi tiɗundi ndi latanta ko heɓorta tun accugol ñamugol yara tun hara on tigui accali piiji ɗi nelaɗo haaɗi ɗin o wattali kadi waɗugol piiji goɗɗi goo yamirade o watta e hoore korka kan tun heɓantamo ɗum ɗo no woodi ko baki nder ton no woodi golleji moƴƴi goo watteteɗi hoore ɗum no woodi ko rentete tentini ka rentagol ɗon o andi ko ɗon ɓuri mapinde ka accu baba men adama ko ɗon o heɓno o esino ɗon ko falli kaka accu na ka waɗu yimɓe no wakkili kono ay ka accu ha ɗon cheytane no jogii doole hoore banu adama ɗo nelaɗo maki man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatu min an yada ta'amahu wa sharabahu mo accali wowlugol konngol fenade konngol fefindagol fenade ngol ala lasili ngol ala fenade nde ala kinol ala awnde fenade moƴƴinade ha laba fi no heɓira ko hanano heɓude ma no daɗira ka hanano daɗude ma fena tun fi no kirɗira jale mo accali ɗum accali gollitirgol fenade kadi accali gollitirgol bakkatu e majjereji allah ala haaju e ko terto ñamugol yara ɓorde bimbi ha kikiɗe ɗum ɗon haray no wayi a ƴetti lekki kin a ƴetti ko bonta lekki kon fof a hiɓɓidiri a gollitiri siko yo nafu a ƴetta e lekki kin acca kadi waɗugol ko bonnata lekki kin kon kono sa hiɓɓidiriɗi nafatama idan korka kanko ya reeno hiwungal ɗengal ma hiwangal ñoore baddi fenande bonnugol inde yimɓe huɗugol kansugol ɗum reena ɗengal ma ngal hara a hutorali ngal e ɗum ɗon teddini feno ka hawruɗa ɗon guite ɗen darugol piiji harmude ɗin heɗagol ko hana heɗade memugol ko mematake ko ɓe on tigui rento ɗum ko ɗum woni korka kan sikko yo korkan heɓu batte karima no jaa e golleji moƴƴi watteɗi e du lewru ɗo wa kadhalika qiyamu layalihi yaqulu llahu azza wa jal walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama no jaa e golleji ko hana waɗede tawa baraji mum sowete sowidire cowalle e nder du lewru ɗo immagol juula e nder ɗi jemmaji lewru suumaye ɗo
tentini ka sappo sakkitoro nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam si sappo sakkitoro on fuɗɗike o haɓɓitoto no ha satta o terto kala golle goɗɗe goo e ngameɗo gere sonna fo o wallina ɗum to o findina ɓeygure makko nden ɓe wurnita jemma on fof rewgol Allah si tawi nelaɗo mo tawatta ko pellet kanko ka aljanna préparanoma ha woni ok ka VIP kadi mo sikkitaka wonde nata e aljanna si kanko o wakkiliray ni jemma on fof o wurntinamo rewgol Allah hara ene ko honno hanuɗen wadde nebi ko ɓeyni si lanɗo dogi mbatula kanko yo wiiru enen ko hannen ko wiirude naam on tigi yimmo o wakkilo o naafa mo naafiɗi e almami ha almami on gayni nelaɗo maaki o windante wasi o juuli jemman fo man qama ma al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu leylatin mo naafide e almami ha almami gayni windete wasi o waalu juulude Allah ko moƴƴo nelaɗo men sallallah alih w sallam o maaki man qama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dambi mo immike darike naafi e jemmaji suumaye ɗin tawa ko waɗi o waɗi ɗum ko gomɗingol wonde ko Allah yamiri e ɗengal nelaɗo makko on koko yamira hemo tanñini kadi o heɓay baraji Allah o wiyatama e waɗu hunde waɗande no hani waɗirde noon o innama mi yoɓatama wullito ko falɗa o enen giɗen waɗa ɗum gollina goɗɗo ha gayna o ara o ƴanta joddi makko no he ronkintinan nani sa fiirilam mi saloma yoɓde ko no wawɗa kono Allah kanko na noon o kurkata en o ronka en yoɓude sabu piiji ɗiɗi ara nun ɗum ko o mari kon na ko lannata e kadi ko fii meɗen o waɗi na o ala haaju e mum enen sa yiɗen wudda ko tawde haray ko heɓɗen kon iɗen jogii haaju e muɗum kadi yen anndi koko lannata ɗimmum ɗum kanko ko yurmeteɗo en ko yurmeteɗo ko yaafotoɗo ɓay ko yurmeteɗo sa yi goɗɗo no gollina goɗɗo ronka mo yoɓude ma no ƴetta haqqe goɗɗo ronka mo jonotude ko angal yurmede Allah subahana taala kanko ɗum o watta joni ɗon nde a waɗande Allah dewal ko yo taw hara hiɗa hollimo hiɗa faala yoyoɓe ɗa faala joddi makko ndin ɗa faala ɓural makko ngal naygol non min mi waɗay kono Allah yoɓi yoɓa min mi waɗi la Allah sa rewrimo noon hewre nden townintinare mawnintinare o yoɓatama hara ala joddi idan mo darike naafi e jemmaji suumaye ɗin tawa ko saabu gomɗingol yamirore nden e tanƴinagol joddi ndin gufira lahu ma taqaddama min dambi o yaafete bakkatuji ɗi o attino wadde ɗin on taɓan ko tosoki ɗin de tosoki ɗi o attino wadde ɗin ɗi fof Allah montayi ɗi fof heddo jani ɗi molanari ɗin ɗinno ko ɓe on tigi hetnaɗi tuubu buye oɗo hadis ko fillima ko imam Bukhari imam Muslim wamin hano e ɗin golleji hanuɗi wakkilede waɗe e ndu lewru suumayeɗo ɓay joddinin ɗuɗɗinte moƴƴi multipliéte as-sadaqatu waɗugo sadaqa ko woni sadaqa wa hiya badrul maysur ko okkugol ko newanima kon ɓeru ko marɗa kon a wiyaka ya okku ko a mara a tewtata ko jogiiɓe milliard ji inna ko ɓen waɗi o an kadi a waɗa an ko million ji seeɗa marɗa kono an kadi ndaaru position ka wonɗa ɗon ko hakkude wonɗa no woodi ɓe ɓurɗa no woodi tigitoɓe na Allah okkoran simi heɓano ɓeɗe ko kaari mari ko min hara no haajam feewi sa teggitike ɗo an kadi na non ko ɓeɗo noon woni kamɓe on ɓe woni garam Mamadou en idan waɗu an ko a peti Mamadou waɗu ɓeɗu ko peti Mamadou gaynata kon ko a garam Mamadou waɗa ɓeɗu garam Mamadou ko watta kon la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha Allah fawa wonki sina ɓeɗu ko okkoriki kon ko ɓeɗu ko okkorma kon ko ɗon o wima ya ittu ɗon waɗa kono noon konko okkuma himo andigoy no gasa yimɓe luttuɓe ɓe anda wona ɗon yewlugo minen wallahi ala e marsude muran num fewno ɗo reeni ko fewndi kon hara suuɗa nder toon wonde ko tuma perte aro e ma hitande aro ne ronki ɗum annaɗina e jakari haade no yetti Allah jakari rowani kan haali nani rowani kan bete rowani kan bete piiji boyi ko ɗon Allah no andi konko wonɗa e tarade ɗon himo andi ɗum ittu ɗon waɗa anda do ko moɓata mara ɗon yawtina ɗon jungo
sina ma waɗe ɗon rewna jungo dow ton acca ɗum ɗum wolantaki hay goto ɗum si a maayi acciri ɗum ɓaawo a fewjata fi ɗum hande kadi ɓe accirɗa ɓaawo ɓen si ɓe roni ɗum ɓe waɗiri ɗum ko moƴƴi baraji ni ko kamɓe jeeyi na an waɗi intagal milk jeeyangal iwino e juuɗe maɗa wonti e juuɗe maɓɓe idan ko wi on tigi eto ka suumaye ɗo o eto o wakkilo o okka beru ko mari feere kon tentini huntingol horuɗo laaɗo maki man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi mi gayɗa yanqusa min ajrihi shay'an si a huntini horuɗo beru baraji ko horuɗo heɓi kon korka makko kam baraji ko heɓi kon a heɓay wan ɗin an kadi wona noon ka baraji makko ittete jonde ɗa Allah no mari magasin ji ko lannata ko toon o ittata beru joddi ko si o heɓi oɗo heɓi baraji ko hoori ko wulure an huntinɗomo on a heɓay baraji wulure na e ko makko kon ƴettete idan yon tigi wakkilo no wawi joni an hoora si Allah yañanima heɓa baraji beru horuɓe 10 sa huntini 10 ko ɗum waɗi yano ha miskinɓe Madina ɓe wulliti ka Allah ɓeyni nelaɗo dhahaba ahlu dusuri bil ujuri wa darajati al-ula yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wa fi riwaya yu'tiguna wala natig wa yahujjuna wala nahujj wa yatasaddaquna wala tasaddaq ɓe ari miskinɓe ɓe ari ɓe tanira ɓeyni nelaɗo ha men mapike meɗen aani no woodi ko maapini men ko aanini men ɗan maki ko honɗum wonni patron ɓe ɓen milliardaire ɓen ɓe naɓi ɓe yaadi e baraji ɗin fof ɓe acciri men ni ɗan maki ko honɗum waɗi ɓayni men juulide ɓe juuleno men juulita men fof ko saffol aranoɓe ɓe ƴamen ɗo kadi ɓe hooreno men hooritta noon kamɓe noon jawle maɓɓe nen ɓe itta ɗum ɓe waɗa sadaka ɓe finance fi jihadi ɓe finance ɓe okkora ɓe sooda jiyaɓe ɓe rinɗina ɓe waɗa moƴƴereji men min ala ko ɓe waɗa ɓe yaadi e baraji ɗin fof meɗen andi no ɓe ɓurdi men ɗo noon kadi lahara ka darajaji towɗi ko ɗon kadi ɓe ɓurda e men noon laaɗo maki ha i joni acce mi yiya toon ɗo goɗɗum hono kadi son waɗi ɗum on hewtoto wonɓe yeeso mon ɓen wonɓe ɓawma on hewtata ko sina hara ko waɗi ɗo sifa ko waɗɗon kon o tini ɓe bagiyatu saliyat wiye subhanallah laabi capantati tati alhamdulillah laabi capantati allahu akbar laabi capantati tati timmi noon temedene la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku alhamdulillah kulli shay'in qadir so waɗi ɗum wonnoɗo yeeso mo on hewtotomo iwteɗo ɓaamo hewtta ko sina ara ko waɗɗon ko ma ɓuri ɓeyni alhamdulillah ɗo joni jaasi ɓe yay ɓe jokki ɗum patron ɓe nani ɗum kadi mo ittuɗo milliard waɗi sadaka on ronka e waggol ɗon o bagiyatu salihati ɗon kadi ɓe waɗi miski men aroy kadi nelaɗo ɗo kadi ɓe tawti men ɗo konno men watta lan maki dhalika fadlullah yuti man yashau ɗum ɗo ko ɓural immorde ka Allah ala komi wawi ko Allah sendata so sendi waɗani goɗɗo buyi o waɗani oɗa seeɗa mi ala komi wawi idan wakkilo ɗen waɗen sadakaji ɗin beru o ko marɗen feere kon e ndu lewru ɗo أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله إن من الأعمال التي يثاب فاعلها ترك الغيبة والنميمة وأكل لحوم الآخرين وجاء في الجامع الصحيح للسنن أن من اغتاب في صومه فهو مفطر وكذلك الالتزام بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله دب إليكم داء الأمم الحسد والبغضاء وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا
afala ukhbirukum bi shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu salama bainakum. E yetti Allah subhanahu wa ta'ala gido be moƴƴuɓe kala neɗɗo moƴƴuɗo andu Allah no yiɗuma. Hiɗen seedo ko kanko Allah goto woni reweteɗo o ala ɗimmo o ala tammo. Hiɗen seedano nelaɗo men Muhammad ibn Abdillah ko jiyaɗo Allah ko nulaɗo Allah ko moƴƴo mo Allah nuli ha e meɗen nulirimo peewal nulirimo diina wonduka e ɓuttu diina wonduka e jokkere ndan e needi e daɗal e kisal e malal. Hiyen seedo kadi o yottinno yo Allah juule makko juula e sahabaɓe makko ɓen e yimɓe suudu makko ndun e ɓeygure makko nden wattida e maɓɓe hisina en kisi e duumiɗo. Allahumma amin. Musidɓe julɓe tedduɓe anden no jeeya e golleji moƴƴi ɗi tawata golluɗo on heɓa e baraji mbarjitari ɗuuɗundi o heɓa crédit e bonus buy accugol ñoore accugol baddi accugol ñaamugol tebbeli yimɓe ko woni ñoore ko a wowlugol goɗɗo ayibe mo o wondi kono o yiɗa wowle wowla ɗum e ɓaawa makko ko ɗum woni ñoore. ɓawi nelaɗo maaki o rentini yimɓe ñoore sahabaɓe goo inni ene nelaɗo si tawi noon komin wowli o siɗɗo an e ɓaawa makko kon himo wondi e mum ɗum kadi aray ko ñoore laaɗo maaki yii ko ɗum woni ñoore ko a wowlugol mo ella makko e ɓaawa makko. Amma si tawi ko wowluɗama kon o alda e mum ɗum ɗon haɗa a feni e hoore makko fagadi ihtabtahu haɗa ɗon ko fenade. Si a wowli goɗɗo ayi bemo o wonda ɗum ko fenade ɗon ɗon no holmi Allah subhanahu wa ta'ala no harmini ɗum o wi wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Wota woɓɓe mo ño'u woɓɓe e tawde woɓɓe. Ene no woodi e moɗon yiɗɗo ñaamugol teewu siɗɗo muɗum ɗum welatawa goɗɗo wallinta siɗɗo makko hayso ko fure hoyno adenen ɗon laaɓi miɗo faala koyngal ngal min ko koyngal ngal hande min ko ɗum mi faala huntorde ɗum mi faala ñaamude ɗum ɗum ɗon no anda wonki no añi ɗum sa ño'imo no wawa si a ñaami teewu makko on ko ɗum no ari e hadis sa ño'i goɗɗo ñande dargal Allah inna yawa joni ɓay a ñaamunomo fewndo ko wuuri aw ɓay o maayi ɗo hino ɗon teewu makko joni ñaamuno. Amma ko wiyete namima baddi huwa naqlu alkalami ala waji l isa'ati ko eggugol haala naɓa artira fiino bonnidira hakkude yimɓe. ɗandi kaari ko wima kon haysi noon ko gonga goy hara ko gonga goɗɗo wowli goɗɗo goɗɗum ayiɓe ma feni e hoore makko ma yennimo ma waɗimo wowli a eggugol ɗum no ya he hande min e kaari ko menen ñalliti hande ala ko wowlalima ko on addi hawrene hakkude maɓɓe. walidalika yaqulun annaqilu huwa allazi awga al bagdad egguɗo haala ka naɓi ko o liɓi konnague mum hakkude maɓɓe ɓay ko goɗɗo wowluma ko boni wo ko o yinnuma wo ko o aybinma wo si a nantali hatta fotto noon hara yon fija jala jalanamo mosanamo yewton ko tuma goɗɗo indema an ko o jalanta anda ko hanki ko menen ñallidi ala ko accirma honɗum ya o wimi honɗum o wima hunde kaare he men fof min ngalli ko honɗum woni hakkude mum en mbaɗa jogani o ko tiiɗi yo eyo ade jagani gasi en lala Allah jarama a jarama mi ƴetta position idan ko ɗum wiyete namima eggugol haala hakkude yimɓe fino bonidira hakkude maɓɓe ɗum ɓen eggoɓe haalaji en tori Allah yo Allah yaafo en yaafoɓe kono koko boni noon ɗum noon no heewi hande no eggirede joni e noneji ɓay joni e machine ji eggirɗe ɗin no woodi ƴettugol ɗum anda gundo on tigi anda ayiɓe makko no waɗu bogo ka Facebook fof tigi toyno jaga kaari ko hunde ka jako ɗum o jokki jakari ko ni wayi jakari ko ɗum wi'i kaari ɗon ɗon no hulmini gol sakugol ɗum ɗum ɗon
ko mande e mandeji naafiqiyagal ari e deftere hadis kono hadis o gonga himo selli kono ko hadis hulɓinirɗo wonde mono hoori so ño'i goɗɗo haray korka makko kam boni haray o taƴi ɗo ko hulɓingol wiyatake haray ko yo fillito ngal ñallal ɗon kono noon yo andu baraji ɗin ɗuytike moƴƴi noon haray ko renugol tere men ɗen ko noon yon tigi eto ko nelaɗo makani en ɗo ko o rento ɗum laaɗo maki ñande goo o inni ñabbeeli moftali feƴƴunore ɗin nawnaje ko ɓe wonduno ko ɗum ñentike ha hewti on onon kadi ɗen nawnaje maɓɓe ɗe ari ɗe arani on ɗe hewti on ɓe wi ko honno wonɗen nawnaje maɓɓe o inni ko gañanendi e konnagu monanagol goɗɗo ni tum tawa woña o hibba añanamo moƴƴere nde on tigi nde Allah okkori on tigi o wi ɗum ɗon noon ndin gañanendi o wi ko ɗum woni laɓarkin fembay ko lancete fembay mi innal noon ko ndu sukunu fembata goy kono ko fembata ko diina kan no andina lancete fembay sukundu itta sukundu sikka hari oɗo heɓali sukundu ha hande lutta darare nden tun guri ngin tun o wi ko noon gañaneni ɗin ittirta diina e ɓernde neɗɗo laɓɓina mo postawa ko wiyete batte diina ala toon few ko woni gañanedi ko monanagol goɗɗo arsike e moƴƴere e nema mo Allah neminimo yiɗa yo iw o wi ɗum hewti on onon kadi o maaki mi wondiri mo wonki Muhammadu kin woni e jungo mum o narta aljanna ha tuma gomɗin ɗon wonɗon julɓe mukko o wi on wonata julɓe ɓen kadi julɓe ɗaɓɓaɓe ɓen ha yiɗiniron hakkude mum tawa ɗon weldi hiɗon yiɗiri o yo ngakkata mi yeeto on goɗɗum si on waɗi ɗum tun on welday on yiɗiniray ɗaɓɓa ɓe inni hi yeeto men o inni sakite hiwrodiral ngal hakkude mo hiwrodire sa fotte on tigi salamu aleykum sa fotte goɗɗo tun o hucci o feƴƴi amijo to ene tedrisila andimo taw ko honɗum mi waɗi o fotte gari hay o ndaara Allah hay o hiwrakila sa fotte goɗɗo mo anda salamu aleykum mi jarama na layma giɗo ge jang a yiƴƴi to gueto ndaara est ce que wono andimmi ɓerde maɗen hentoto idan hiwrodiral ngal ko ɗum watta saabu ha weldigal ko fuɗɗorta ko haala yaha noon ka golle ka acte wa amma it'amu ta'ami li wajhi llah amma kadi ñammingol ñamete on hara ko sabu Allah on tigi ñamminiri ñamete on hanuɓe ñamminde ɓen ɗum ɗo fawa mujibu li dukhuli jannati ɗum waɗɗina e goɗɗo natugol aljanna waɗa ha neɗɗo naata aljanna Allah subhanahu wa ta'ala o wi himo manta ɓe yimɓe moƴƴuɓe o wi ɓe ñammina miskimɓe ɓen ɓe ñammina ha to yimɓe ñamminede ɓen ɓe wiya ɓe innama nut'imukum li wajhi llah komin ñamminiri on ko fi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukuran min ala min falaka yon yoɓatu men min falaka hay yon jarno ko fi Allah menen ko Allah jarni men kon yoni ko Allah yoɓoyta men kon yoni ɗum ɗo sa ƴetti ɗum ɗo na ko weɗi fi noon ɓay wonde a waɗana e woɓɓe ko moƴƴi ɓe yiltoɓe watte piiji bonɗi ko a sikkano kono an ƴetti tum wonde ko waɗiɗa ko fi Allah Allah kanko o dullata o yoɓay nelal men sallah sallam maaki ayyuma muminin kala wo julɗo atama muminan ñamminɗo julɗo ala juu'in e hoore tawi mo weela atamahu llahu yawma alqiyamati min thimari ljannati Allah ñamminoyay on tigi ñande dargal dinɗe aljanna ɗen sa ñammini julɗo weelaɗo julɗo moƴƴo na julɗo yarayɗo beere na fimayɗo dorogo wona gujjo wona ɗin non fof imo renti a ñamminimo tawi mo weela Allah ko yoɓiroyte an kadi o ñamminoye dinɗe ka aljanna mangoje aljanna ɗen e lemunneje ɗen e pomje ɗen e fuuñeje aljanna ɗen ko ɗum ñamoyta hadis on ko fillimo ko imamu tirmidi no jaa e golleji moƴƴi hanuɗi waɗede ka suumaye ɗo janngol alqur'ana ngol ko lewru alqur'ana ni e jantagol inde Allah e toragol Allah yo Allah yaafo ɗum e jokkugol enɗanji mum ɗin e ufinagol ka juulirde si sappo sakkitoro on hewti daako ka juulirde ga tertogere aduna ɗen ɗon balɗe okkaɗe Allah tawa ko janngugol e jantagol inde Allah e du'agol
e waɗugol ko moƴƴi ko ɗum won tigi jokki emo heɓi feere waɗugol umra on nelaɗo maaki waɗugol umra e suumaye no fota e hajjudugol e makko kanko nenaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum noon ko ɓe Allah juutini junngo mum ɓen kono ɗi luttuɗi ɗa ufinagol ngol jantagol inde Allah janngugol alqur'an du'agol ngol toro Allah yo Allah yaafo ɗum ɗum ɗon fof no gayna ɗum ɗum ɗo naawigol ko marɓe moyen ɓen haray ko marɗa feere kon waɗu ɗum ko amara feere kon Allah fawama ɗum en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah jaɓan en ko wonɗen e rewdemo kon fof korka men kan e julde men nden e sadakaji men ɗin e zakkaji men ɗin e ko jangueten alqur'ana kon ko jokketen en ɗan kon konnguɗi men moƴƴi ɗin en torki Allah fopp yo Allahu jaɓan en yo Allahu yawtan en dendanangal faljiriji ko wonɗen e wadde kon en torki Allah subahanahu wa taala Allah tawni en fuɗɗore ndu lewru yo tawnan en timmode mayru on yo arsuku en golle ɗe o yiɗi o yarli e mayru en torki Allah subahanahu wa taala kala andeji men ɗin ko jogiɗen andeji kon fof andeji hunnuɗi e hertiɗi yo Allah huntuɗi torki Allah yo Allahu ɓantu fi meɗen torki Allah subahanahu wa taala yo Allah okkore moƴƴereji aduna e lahara toriɓe du'aɓen fopp yo Allah okkorɓe koɓe faala kon o dandaɓe koɓe huuli kon kanko Allah himo andi ko honɗum ɓe faala en torki Allah yo Allah okkorɓe Allah no andi koɓe huuli yo Allahu danduɓe torki Allah yo Allah okkore en ha heɓen o danda en ha daɗen o malna en ka aduna e ka lahara torki Allah yo Allah yaafo mawɓe men ardiɓe ɓen yo Allah fewnan en zurriyaji men ɗin yo Allah fewnu ardiɓe ɓen ka laamu waɗa ɓe huloɓe Allah waɗa ɓe yurmeteɓe jama maɓɓe on en torki Allah yo Allah waɗa en e ɓuttuka leydi men ɗo Allah dandu en guere ka leydi men ɗo en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗu limanu ka ɓerɗe meɗen waɗa jawdi ka juuɗe meɗen en torki Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗa en malaɓe waɗa en moƴƴuɓe اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء وأنت الغني ونحن الفقراء وأنت على كل شيء قدير اللهم أنت الأول والآخر والظاهر والباطن وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عدوا إلا كفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وأعنتنا عليها بمنك وجودك وكرمك أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم تقبلها منا بقبول حسن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا تراصوا واعتدلوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم ألزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون.
واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون وسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.